มณิปุระไม่เตเลตลางมีเจ้าหน้าทักแต่อินการบวยนจวนจวนลำอปันเจล่า Central Force มีสิ่งนี้จวงดิวตีมาเสตลางมีเตอันหิมจวงโลตุนไหนคันเจ้าหน้าทักนาวปังกุมเรียดมีเลอนูจูโคลายาฮัลลุมอันนี้อินเบนัทเฮงเมกะ BSF ปักขัดกาลุมนี้อินอัสซัมไรฟิลปนีกาเลียมอันนี้บกเจ้าหน้าทักปัสสัลทราปักขัดินรำตานอนุนัลานบกันนี้จูนทัตีระจังคันมณิปุรมุนรังรังอินเบนันสัตกัชัวกาจูนนิงาเลนรุกเพยขจวนสุกนูเอเรียอันอินเบนัสจวลเลมณิปุรตลางมีอินจอมคอม Indigenous Tribal Leader Forum in Antarlan Danin Serau Bula Thing Kang Phai Chu 37 Assam Rifle Kai Hruaina Hnuaia BSF Manipur Commando le Meitei Firfiak Pol Arambai Teng Golden Lu Chua Antuma Assam Rifle te hian bulletproof Casper motor mangin anbeya Zofa Pasal Traten an Khua Lu Chua Chu Rem Tilovin an Manronei angin an lo beileta Assam Rifle le an Thurol Pui te hian automatic silai le 2-inch mortar ne na an be zui zel ta ka wangin ral thuam nei thatok lo le silai mutla cham tlang mi te tan tran khong a har sa a ma ni ram le nam chan tura fe chuak zo fa pasal thra pakhat chu ka hlum anita ani an tran mun a phe zui zel ta ka wangin lo thei lowin an in sa senga an in sa seng nu hian Assam Rifle Manipur Commando le Arambai Tengol te hian thingkang phai khuwa hi an hala kan zo na thlak te tan mitui ne na an in le lo kang mek en bak ti thei a ta lovani he mun hi ma khosanga ta to a an lo chen na an ram an leilung ani a he khuwa hian an piang in an seiliana ma se ro rel na phong vuan tu mei te howin du am luata ram dang mi dan lova pem lut rui hlo tol thin forest reserve area a cheng lui ti in ral pui phiarin an phiara an ral thuam thaber bertenen mel ma beya bein an chua san nu an mun ma lua lui sak tumin an thil nei zong nen lam mei wa pa an chan tir ta ani national media te tarlan danin thingkang phaya in be na hian darkar somli pariat zet a wa BSF constable Ranjit Yadav chu tholeni jing darli le minute som panga khan ka hlum ani a ani West Bengal state chung Pangana district chuak ni in kumsang nei pariat khan sipaya hian aluta Serau Practical High School a tran mun khuarte jinga mi ni in a oma ka fu ania Jivan Hospital kak chingpan pui ni in damdoi in an thlen hian alo boral to ani Assam Rifle hliam pahnih te hi Mantripukri damdoi in pan pui an ni thung Serau hi Manipur phaizo le tlang ram inzom na munani a meitei le tlang mi te in chen pol na munani buaina na sa jok a chu le ta ka wang hian serau che vela hian sipai tam jok da bel an ni a BSF Assam Rifle le Manipur Police te tang kop hian tlang mi ral thuam tlan san AK series rifle pahni 51mm mortar pakhat carbine pahni le silai mu an man ni in tarlan ani tun nai ni thum chunga an buaina kai hnuya van doina thlenga hara phlak ber chu mi panau pang hliam na tak tur kumriat mi le anu ba ka an chung te pakhat anung chunga kholaya an hal hlum hi ani ome rong taka an hal hlum mi panau pang hi ton sing hang sing ni in Assam Rifle Relief Camp kam chupa omani a apa hi zo na thlang ni in anu mi na hang sing hi meitei ani thung ton singa te hi an chung kwa in ma ni in le lo tlan chiat sante an khom na Assam Rifle Relief Camp an oma Jun nilit lai lamdar nga vel khan an na che vela hian in be na thlengin silai mu aleng na sa hlea in be na thlen lai hian anu kumsomli pangami mi na hian varanda erong abol mek nge van doi thlak takin silai muleng chuan mi panau pang kumriat mi hi alua afu ta hlau maya en kolvatani lo chuan anun na tan a hlau om hle Assam Rifle Relief Camp an laya silaya ka hliamani awangin Assam Rifle chuan a en kol chung changa amo an la a Imphal lam Manipur Police how tu te be popin Imphal damdoi intra Regional Institute of Medical Science an pan theinan ambulance ruaman ania an na tang hian zofa te na mun damdoi in a hlat zo ka wanga Imphal damdoi in pan rotta anni anu hi meitei ani thawa wang le Assam Rifle le Police in biakrem thlapa kaltur anni awangin him to ka anin ngaya an chung nai vai tak kumsom thum pasari mi Lydia Lorembam an hruai telbok ani po hi meitei ani nge
Assam Rifle te chuan KM Lee vela thui an venga anua Manipur Police ten an ven chun zom vele Thamwang taka kalin Imphal West District chunga khopakhat Imphal thlen ma de uloka isoyam ba an thlenga an be seilo thil a thleng tatlat tlai lamda rukle achan vevela mipui pungkhom chiamin an chuan na ambulance lo ti dingin an hual ta tuawa anu chuan meitei ani thu soin an kalpui nu po chuan meitei ani thu a soi vea ma se pi mi na chu zo na thlak pasala neyani a aron kalpui tu po hi tlang mi telam tangani ti in an ho ta dur dura ambulance sunga an reng lai chuan an hal chilta ani an ruang hi a chhne hle a an ru bak mu tur lowa an ma ni veng tu police motor po hi an hal sak ni in media thren khat chuan an tar langa hliam po pahni an ni in an soibok adik chi MT ero finfia a harasari ton singa chung te hian an ruang tal mu be sein an ma ni kom tu te hne na chuan tun thlenga an ruang tak ngel po an la mu lo thu an soya ma se an ru kang bang bak mu tura lova hei tak ngel po hi tun din hmuna chuan seng hoi ngam ani ri lowani zo na thlak ruai tu te chuan Ministry of Home Affairs le Manipur Police te hne na thil omjia soifia turin voi tam ngen to ma se chan na an la dong ta chuang lowa hetia police escort na hnuaya an chung po a anung chung le nga la hal hlum an ni hi an paidam theingang lowani ton si nga hi chanchin thar thren khata chuan kumnga mi anga tarlan ni in atam zo ka ero kumriat mi antia kumsari mi anga tarlang an ombok achung ten kumriat mi nia an soya wangin kumriat mi ti hi adik berang meitei lam chuan hal hlum ani zan khan thu chua siamin he an thu chua hi lem har sa zual hle meitei ho thu chua an tarlan danin voin tlai dar nga le achen ve vel khan kukinau pangkum ngami joshua hangsinga fapa chu meitei bungru hala tuma wangin alua silaya ka ania an ka lai hian AR kembula a omeka akap tu hi hriatani lo meitei ho in hal tuma meitei nu nau thren khat ati thaya wangin ka ani nu hian sipai te kai hruaina hnuaya rim hospital Imphal panpuyania adam chu abei omlo ti in meitei right protection chuan leilon VA le makong area coordination atanga an thudon antar langani an thu chua khi han en wangela thil dik lo le anglo pui kan hmunualang khi nau pang meitei hla watlan chia relief ke mo khian akum zat en khian meitei ho in hal tumin nu nau ari grab arin omlo le a ari grab lo bokang chu wangin ka ani chantur a omlo reng nu nau han ri grab rual ani lova lo ri grab de poni se tu man an hlau don chuang lo an ka chan an soilan rualin in tlo khalnan akap tu hriatani lo thu an tar langtel ngala hei hian thil ti sual tu an ni awanga in soifilim tumna akok ngalani tina nung chunga halhlum ani thu an tar langtel du lova adam chu arin omlo anti tel khera wang hian halhlum ni lowin ka hlum angalan tir an tumti achiang hle bok suknu area hian tun thati ratang khan an in beina sazual hlea NDTV tarlan danin kumsang ni somni pathum zun ni zan khan tlang mi ni ariat ten serau khuwa meitei ho in an hala an hal zinga hian Congress MLA ke Ranjit Singa in po atel suknu bial tu MLA hi meitei ni in he constituency hi meitei le zohna thlak in chen pol na mun ania an MLA hian thiam takin meitei le tlang mi te hi ma na ta to a lo cheng ho to thin in ngei taka lo khosa ho to thin kan ni a chu wangin ke ni chu in be lowang u ti in remna thu athlun puya hei wang hian buaina na satak achu alai po khan in rem takin an ma se he meitei pa hian achipui te tan a ina silai le amu aru kin lo che khom chara hengaral thuam che ruk mang hian meitei te hi an che chuak ta thuta zohna thlak chen na in zani chuang hal ni in an ram le nam chan na haral matonga nun tha patrang mi pakwala in nun na an chana zohna thlak lam hi achan che zoka an tangta ani an bial tu MLA in fin vervek chua hetiaral thuam a che ruk manga tlang mi te a be tir hi zohna thlak te lung a oi thei ngang lowa kutlhon tur du bik lovin ha aya ha mit aya mitti in an che veta ani arin hle suknu biala hian chokar ni chung te meu chum lo chat lovin an in be to a
Zirtop ni liam ta zana anin bei trungpo hian silai ri ba ka bom puak thom anasa hlea ral sai thiam sniper kan tiang chi te po an che ani meitei lama nunna chan an thahnem hlea ruang an seng hoi dana tangin mi somruk panga in nunna an chan ni in an ria sniper an oma wangin kholaya ruang palilet reng chu hun rei tak chung seng hoi ngam ani lo hialani The Economics Time tarlan danin suknu biala hian junili pathiani khan meitei firfiak pol arambai tengol le meitei li punte chu India Reserve Battalion le Border Security Force te na trangkopin an chechuaka zona thlak sipai te nen Nazareth kema nasatakin anin beya meitei lam hian an tam hne ba ka ral thuam an nei that em awangin zona thlak pasal tha te hi in sa sengin an in khur na mun an chuasana United Kuki Liberation Front UKLF te omna thin Nazareth kem hi halani zuita ani meitei lam chuan tlang mi ten an chen na in za chuang lai an hal sakawanga an phubalak na ni in an soive thunga an kem hal tak hi tun hnaya tlang mi sipai an lak thar te omna mun ni in an soibok ani anu dewa Imphal West District phayenga in be na thleng zuin thing zai khol an bun na mun halani a langola po in engemozat halani bokani suknu biala hian meitei le tribal te inkar bo ruak chau aso sang lowa Manipur Police le Assam Rifle te inkar bo ruak po asang ruve hle kumsang ni somni pathum zun ni po khan thinrim taka in machonin silai an kawrirap raplom thinrim taka anin chaltau lai video hi YouTube le website trend khata mu tur aum nge ani 37 Assam Rifle te hian achan le wang po soilowin Suknu Police Station luna kotchua puiber main gate le SDPO office panna kongchu jingdariat le achan vevela indo motor bom le silai mulaka him tura duan Caspir vehicle pathumin andang mia an stationa hian motora lut theilowa achuak theilo bok motor chunga hian Assam Rifle thuam fam kima in thuam engemozat anom nge Manipur Police te hian Assam Rifle te chu an lu na dala an motor hun te lason tura an ti po in an lason du si lova in hnial chhozelin silain an in tin ta cheu hlomani suknu osin an laka thu boi siama avo nu Assam Rifle te hi an kiang ta chau he thil hi ti pal nilovin thil engemo an riat ru ka wanga an ti ninge yin langa meitei lam ve thung chuan an omna bul loka in beina athlen mek laya Assam Rifle ten Manipur Police te lu le chuana andang tlat hi aru katlang mi helpol te an thlo wang ni in an soya anin soi thiam na te po ani theyang atak taka chuan Manipur Police te hi tlang mi te suat tuma meitei helpol te ne na in thurwala che chuak thin an ni a chu Assam Rifle te hian ria in mi pui te sahim nan an ho tu te thu mu in police te hi an dang khot lai lui po ani mai theyani meitei firfiak pol rantu BJP rorel na Manipur sarkar le anthurwal pui ni asoi Central Armed Force te po antrang hlea borua katrangin tlang mi helpol somni panga suspension of operation SOO nuaya sarkar ne na inrem na thlung siam tu de kem hlui endik na an thoka drone manga an enfia na report hi national media ranga an pechua kani Manipur Defense Supuang tu Saidanin suspension of operation nuaya inziak lut tlang mi helpol somni panga te kem hlui thren khatle an ral thuam da khom na an kal thlat te chu an inrin lo lain endik thut ania mod bung le chong khozo kem drone manga an endik na he kem pani te hi thuam that ania sipayan ombel ba ka ral thuam senglu bel ani ti antar lang inrem na dan an bo chia da wangin he kem ral thuam te hi khoi chet theilowa da emo chu sak turin emo malak ani tur thu asoyani meitei homa Manipur Police zong le an MLA ho te ne na an tran koplain enga nge tlang mi te po an theina zona an tran ro lo bi kang le State Defense tu puang tu chuan SOO kem endik baka Police Station ranga ral thuam ruk chuate zon bei pui an thlak chun zom tur thu asoya kumsang nei som ni pathum zun ni sari khan Manipur Security Advisor Kuldip Singh chuan silai somnga pasari le amu zathum som pariat baka bom panga an mu le thu asoya heti hian silai zariat somruk pariat le amu sing khat sang khat zanga som pariat mu let ani to ni in antar langani Indigenous Tribal Leader Forum te tarlan danin
tun trum buai na awanga tlang mi nun na chan an chin chia thei chu mi somriat panga an ni to a heng an chin chia te hi damdoi ina an endik an enfiat nu an ni a an fin fiat thei lo mi som nga chuang an om to boka tin hliam hi zani som ni an oma heng hliam zani som ni te hi lamka district hospital a an dalu te chawani Christian te biak in zani som nga pathum halani to a chuba ka ko ran quarter le administrative office som kwa pathum halani to a akhua angjong in tlang mi te khua za som ruk hal ni in avain in sangli le zanga hal ani to ani Mizoram meitei te him takle thlamuang taka an omlain silchara meitei te chuan Mizoram chief minister Puzoram Thangalim an halve thung ni in alanga an halai video ni asoi hi social media adar na sale Mizo mi puiten kan u nau te thlawang hawa an harsat na sukiang tura thei top kan chua mek lai le Mizorama meitei tu chunga che tholova zalen taka kan rama an om mek laia hetia meitei thren khaten Mizoram CM lim an lo hal hi a fu lo hle Mizorama meitei te laka kutho mi alwa kan om mek laia silchar lama meitei te hetiang zonga an lo che ani chuan Mizorama meitei om te hi zalen takin an om zui zelang em ti chu zona lian tak ani theyang kan Christian na hian min ti doi zep ta nge kan ngai tu ana fi min man tir zok ni ta ang